Jama kwaba hi Golden TV J so yɛbɛsɛ subscribe channel like subscribe channel like yɛde ni HM has bobo num aso ya information yɛ gara ne sɛ two strikers bi eti ɛkeka bobo num omunye save our club nim esa on performance a ɛwɔ form ntino two strikers eti ɛkeka pa so montimi ampagya mo modern boss na so modern montimi ansɔre a press betimi afi club nim ebia general transfer no ebia na we nsɛm a head coach Martin Koopman etimi ede akoto mpanyufo anim sɛ two strikers modern ɛwɔ form na expectation fi saa two strikers enye no na onya na otimi de nsɛm etimi akoto board chairman Togbe Afed anim ɛna board chairman etimi decide sɛ next 2 months here edi anim sɛ mbrante modern ntimi ansɔre ampagya mo modern no so a general transfer ni bia ombegya mbrante yi ekwan na motimi edomoni achimo bewe foforo mbrante a meka mo asem Kojo Obin Junior ene abrante Abet Ijonde ombodebo ne ɛwɔ form painting sɛ manche ntimi ampagya mo modern no so yie na mo ntimi antoto ne mayi a general transfer ni bia ometimi egya mbrante nkwan sɛ koba ne sɛ head coach Martin Koopman na betena house bobo konim na no na be manage club ne de a awasasa mbrante etimi epagya mo modern so pa anya sa de a general transfer ni bia ometimi egya mo kwan because the way a Martin Koopman any abrese obetimi turn things around no on say share season as nema no ntimi enkoye from house bobo konim omabo 4 games omolusu 2 abo draw baako etimi ewini 1 game entino enema no ntimi enkoye from house bobo konim ntino say head coach ya na betra na say abrante Kojo Obin Junior ene Abet Iyonde ntimi ampagya mo modern boss pa de a general transfer ni bia ometimi egya mrante ekwan ye nyina yebeka since last year mo baby no has away games o mabɔ ni nyina no dodo mabɔ 12 games has etimi elusu 9 abo draw miensa 3 timi pick just a win impo season so kra sha so the same thing wetimi elusu 2 games ewa away o win baako ena wabɔ draw baako ntino 4 games has abo this season nema ntimi enkoye ntino has bobo kono so mutimi etoto emune maye se de nema betimi akoye edema club no yebeka ya head coach Martin Koopman eden nsɛm to dwa edefa abande kashara Ramos wanet ho nkofo bebe na etimi adane nsɛm na eka sɛ coach ni ka sɛ oni players anase oni but asɛm ɔka sɛ oni striker ɛna na according to ɔno nso nsɛm ɔka sɛ kashara Ramos wanet no abante ni ye player pa now so na expectation na we expected dey fi abante no sɛ as a striker wo gye ball na o focus ni ansɛ o de ball ni ekɔ wanim oko akwehye go nanso nyɛ sa na onya wo be push for nanso nyɛ sa na onya de fi abante Kashara Ramos wanet enho we ni nsɛm kakra nso a head coach no ɛka ɛdefa Kashara Ramos wanet ho na yɛ ka say hi Golden TV GH ube subscribe channel like all the latest news nyina ha ya na be bro story na egusu furu ye be fi ma ba bia no ahia na obenya no Golden TV GH subscribe channel like idi am just one in Koopman